Bro, please subscribe to Jago 98 YouTube channel A to Z mobile repairing. Bro, kadai ka phone kadai ka nakapoy na niyo. Naka phone kadai ka Redmi 8A. Kadai ka phone. Bro, kadai ka phone kalong ni. Lada kadai ka phone em khap te iyo nga ya te ila pa sna sabai pumnong ra. Kadai ka phone kalong ni kadai ka phone da ko on kalong bling kalong kumba du di ka light na du ka light mat ka belong LCD kan ram ta am charge to charger kan pilih IP kalau nak phone TikTok next laptop merah ini kamera anda kamera saya phone mak PE clock ni kalau bling tu em kalau bling klik kau tak screen dah kali ga kadu hi tangba ni ka phone kalau klik ke phone hane ni kalau klik kali ki line ni ne tak kata ni stu ka klik ka phone PE minta kalau bling tu hi kena match ram ta lalu sendan kami sudah tu bro akan video tu video kuno bagan fix kan ni bagan snai kan ni bagan pet kuno condition kuno kalong ke nyawat sua hai kadon tema ka quick ni tangan su masuk error simpes kan pet no ka in no ka shot ni kadon shot ni mani tai jadi kong disconnect sabar kan disconnect di depan sim dan di road simpes bagan saleh ni masa pet kuno ka wan jikto dam ni pintas pang mah dengan rusin dengan harus pisongan ni sampai no bro ni ke ini sejaka way light line coil anta belum capacitor but IC te hang ni bro ini ke ni sejaka bro akan video te sedang senai gini kalong sampai te fix problem juga ni sampai kalau nomong te bro sedang nak kam telam ni kau kini kalan kade sekalan amat ni pun dapat pinjam top lah kalau bro pilih ini galan ini galan kade sekalan ini de galan jong IC kade ke galan LCD light kade LCD light ini LCD karakter ni kan dan nani kawan hang ni ini IC ber ni IC ber ni ni IC berat ni te pat ni 7G pan ni ni coil way te kini light li way ar light kini light li try kita try te ngapasang bangan ni kini light li ni kini light li te pet kumno ngan way sin way ar light an ai batamai bangan pet kumno long nom te vlog sedang nak kam telam pet entah kalau nomong saya sedang syakam lah
te bro te ka phone te kalau on mentah kelab yang lut te mentah wela sama ni problem tu kelab yang lut kata kelab yang te mana te kami bling ko klik ni dedin te mentah ceklut ko bansu te ka phone ko te bro no te kam nga ka biang te la da fi ko asna phone sa phone ni number dia ko bas ka WhatsApp du ka phone mas patai lu ke detail ada sedang te bro sa komen sekomno te kam nga te tangin tahi te kabel shibun kabel jarngu ipi bapak ini video te sesen yang kabel shibun